The hearing will come to order, and I want to thank our very distinguished witnesses for being here today to share very valuable insights on next steps, what we can do to support the peace process between the DRC and Rwanda. Christopher Smith yatangiye agira ati ndabashimira cyane mwese banyacyubahiro kuba muri hano uyu munsi kuba mugiye kudusangiza ibitekerezo by'ingirakamaro ku ntambwe zikurikira n'ibyo twakora dushyigikira inzira y'amahoro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Uruhare rwanjye bwite nk'urw'inshuti yanjye magara kandi twigeze gukorana Tony Hall rumaze imyaka myinshi cyane nk'uko twese tubizi. Tony yabaye umwe mu bagize inteko ishinga amategeko, yayoboye komite idasanzwe ishinzwe kurwanya inzara, yanabaye ambasaderi wacu i Roma ushinzwe ibijyanye n'ibiribwa kandi yakoze akazi kadasanzwe, aho ndibuka ko namusuye inshuro nye igihe yari ambasaderi kandi nta wundi wari ufite umuhate n'imbaraga nk'ize mu kugerageza ko abantu bashonje babona ibyo kurya bihagije kandi bigira icyo bibamarira. Tony, ndagushimira ku kazi wakoze nako ukomeje gukora. Hashize imyaka myinshi cyane kandi twatembereye hamwe kenshi muri Afurika, bityo biranshimishije kongera kukubona. Ndashimira kandi n'abandi bayobozi bacu bagiye gutanga ibitekerezo hano, mwese uko muri batatu. Ubu tukaba turi bwibande ku masezerano y'amahoro, amasezerano ya Washington yashyizweho umukono mu ntangiriro z'Ukuboza. Nagize amahirwe yo kuba narindi kumwe n'umuyobozi wa komite yacu MAST, turi mu bari bitabiriye uwo muhango wo gusinya ayo masezerano y'amateka. Dufite icyizere gikomeye n'ibyifuzo byinshi, nubwo twari tuzi ko hazabaho inzitizi nyinshi imbere kandi koko zabayeho nk'uko tubizi neza, ariko ni intangiriro kandi ni intangiriro ikomeye cyane. Guhuza impande zombi ngo ziganire zicare ku meza amwe ubwabyo byari igikorwa cy'amateka. N'ubwa mbere mu mateka ya vuba habayeho intambwe nk'iyo kuri iyi ntambara. Amasezerano menshi akaba yarumvikanweho, harimo inyungu mu bukungu no mu mutekano zizagaragara kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izo nyungu ni ingenzi cyane kandi zizafasha kuzamura imibereho y'abaturage benshi bababajwe n'ingaruka mbi ziteye ubwoba z'intambara yamaze imyaka myinshi. Kugenzura ko impande zose zubahiriza ibyo ziyemeje igihe hasinywaga amasezerano mu Kuboza si inyungu z'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa, nubwo nazo ari ingenzi, ahubwo icy'ingenzi kurushaho ni kubwaza miliyoni z'abantu bababazwa n'iyo ntambara. Ibi ni ku bw'ejo hazaza h'abana b'Abanyekongo n'Abanyarwanda ndetse n'abariho uyu munsi, kandi no kubwo kwibuka abagera kuri miliyoni 6 bapfuye muri iyi ntambara imaze imyaka myinshi. Igihombo cy'ubuzima bw'abantu giteye ubwoba kandi kidashobora kwihanganirwa. Ubutabazi bwihutirwa bukenewe muri uyu murimo bwongeye kwibutsa ukuri kwabwo mu buryo bubabaje cyane. Mu minsi mike ishize ubwo habaga ubundi bwicanyi bw'ubugwari nk'urwibutso rubi rwerekana ko amahoro afite abanzi. Uru rugomo rwibasiye umujyi wari umaze igihe wifuza ituze, rwari umugambi wateguye n'abashakaga gusenya amahoro bagamije gusenya icyizere cyari cyaravutse kubera aya masezerano. Ibi birerekana neza impamvu iyi nama n'izindi nama zisa nayo zabereye muri Sena ndetse n'ubundi buryo bwo kugaragaza ubufatanye no gushyigikira inzira y'amahoro ari ingenzi cyane, kandi ko duhagaze bwuma tukaba duhagaze inyuma y'abifuza amahoro n'umutekano muri ibyo bihugu byombi. Birababaje ko inama zabanje zagaragaje ko igisubizo mpuzamahanga n'icya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kenshi tigeze gitanga umusaruro ugaragara, cyane cyane mu bihe by'urugomo nkuru. Uyu munsi rero nemera ko ibintu biri guhinduka. Icyizere cyacu nuko igikorwa cyatangijwe na Perezida kizatanga umusaruro ku buryo buri wese ashobora kubaho mu mahoro no mwituze.
nkaba natumije inama uyu munsi kubera ko hakiri abahungabanya amahoro ku rwego rukomeye, impande zishyamiranye zikora ibikorwa bigamije gusenya no gutesha agaciro inzira y'amahoro, harimo no gutesha agaciro Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igitero cya Kisangani ni igitero nk'iyo ndwara mbi igikomeje kubaho. Intego yacu uyu munsi ni ukumenya neza ko impande zose n'abaturage bose basobanukirwa inyungu z'amasezerano ya Washington, kandi ko guverinoma z'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zisobanukiwe neza intambwe nyakuri zigomba guterwa ubu kugira ngo aya masezerano agerweho. Ibyiza bitegerejwe byasobanuwe neza mu ihuriro ry'ubukungu bw'akarere risaba ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bategura gahunda isobanutse y'inzira y'ihuzwa ry'ubukungu ikubiyemo amabuye y'agaciro, imiyoboro y'ibicuruzwa, ibikorwa remezo, ingufu n'ubukerarugendo. Icy'ingenzi cyane, amasezerano ya Washington arimo gahunda y'ikorwa igabanyijemo ibyiciro 4 impande zombi zemeye. Ibi ni ngombwa kugira ngo u Rwanda rwemereye gukura ingabo zarwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko bikaba bishobora gusa cyangwa bishoboka gusa igihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaba ikurikije gahunda ihujwe neza yo kurandura umutwe w'inyeshyamba wa FDLR. Nubwo ingengabitekerezo ya jenoside ya FDLR ikomeje kuba impungenge ya mbere ku mutekano w'u Rwanda, turateganya kandi turasaba ko M23 n'u Rwanda bafata ingamba zo gusenya no gusubiza mu buzima busanzwe abarwanyi bari mu maboko yabo. Amahoro arambye ntashobora kubakwa na za guverinoma zonyine, bisaba ubunyamwuga n'icyizere gifitwe n'imiryango ya societe civile n'ibikorwa cyangwa n'igikorwa gikorwa ku rwego rw'ibanze, cyane cyane imiryango ishingiye ku myemerere, no kuvuga amadini navuzeho mu mwanzuro natanze witwa HS 586. Imiyoboro yabo ifasha mu gutanga amakuru yuzuye, mu kuvugisha ukuri nagombye kuvuga. Tugomba kwemeza ko inyungu z'amahoro zigera ku bakene kurusha abandi, aho kugwizwa n'abanyembaraga gusa. Ni muri urwo rwego tugomba kwemera uruhare rukomeye kandi ntasimburwa rw'inama y'abepiskopi gatolika ba Kongo Senko n'itorero rya Kristo muri Kongo ICC hamwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Inshuro nyinshi igihe ibisubizo bya politike byabaga byananiranye Senko na ICC baritambikaga, twibuka ubuyobozi bwabo bukomeye mu kunga amasezerano ya Saint Sylvestre yasinywe mu ijoro risoza umwaka wa 2016 yabujije ko leta isenyuka burundu, ndetse n'amasezerano y'imibereho myiza y'amahoro yo muri 2025 agamije guhangana n'ikibazo cy'ubutabazi n'urugomo bikomeje mu karere. Uyu munsi mu gushyira mu bikorwa no gushaka ko amasezerano ya Washington ashyirwa mu bikorwa, imiryango nka Senko na ICC si indorerezi gusa, n'ingenzi mu korohereza ibiganiro by'igihugu byuzuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, birimo impande zose za societe civile, amadini, amashyaka ya politike n'imitwe yitwaje intwaro, hagamijwe guteza imbere ubumwe bw'abaturage, ubumwe bw'igihugu, ihame ry'imiyoborere myiza. Muri iki gitondo nkaba nahuye n'abayobozi babiri b'iyi miryango mu gihe cy'isaha n'igice. Abo bayobozi rero bakaba bagaragaje icyizere gikomeye, ariko banagaragaza uko babona neza inzitizi bahura nazo, kandi bashaka kugira uruhare rugaragara muri uyu murimo. Banavuze byinshi kandi kubirebana n'umukuru w'igihugu wa Angola Joao Lourenço uri gutegura ibiganiro, kandi twizeye ko bizatanga umusaruro ukomeye kandi bizatangira muri uku kwezi. Ni ingenzi cyane ko amajwi yumvikana kandi yubahirizwa, kandi umutekano bwite w'abagize societe civile ukabungabungwa rwose. Mu gushyira mu bikorwa aya masezerano, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo kandi guca ku bwiganze bwayo ku mabuye y'agaciro afasha ishyaka ry'abakomunisiti bo mu Bushinwa, akenshi akaba akurwa mu buryo bw'akazi k'abana n'akazi k'imbaraga z'abakuze, bityo itagira uruhare mu bikorwa
iyo pariti cyangwa by'iryo shyaka bigamije guteza umutekano muke n'intambara mu karere ka Afurika. Itegeko rya Perezida Trump ryitwa Immediate Measures to Increase American Minerals Production, ryari intambwe ikomeye mu gushimangira imiyoboro yacu y'ibikoresho imbere mu gihugu nk'uko biteganywa n'amasezerano ya Washington muri 2023 ndetse no muri 2025. Nagiye ntegeka inama zitandukanye zerekana abungukira cyane ku ntambara n'umutwe w'ibikoresho by'agaciro, harimo sosiyete zitandukanye ziri mu maboko ya leta y'Ubushinwa. Ntitwashobora gukomeza guceceka, tugomba guhangana n'iki kibazo, kandi natanze itegeko HR 2310 Cobalt Supply Chain Act ryo gukumira ko ibicuruzwa byakozwe hakoreshejwe cyangwa bikaba birimo cobalt ivugururwa muri PRC binjira ku isoko rya Amerika, kuba byakwinjira ku isoko rya Amerika kubw'ibyizere ko cobalt yakuwe cyangwa yakoreshejwe hakoreshejwe akazi k'abana n'akazi k'imbaraga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twagize inama enye kuri iki kibazo, kandi twumvise abantu bavuga ko ibi bigira ingaruka ku bana. Hari abana bagira hagati y'ibihumbi 25 n'ibihumbi 40 bakora muri ibi birombe bakoresha uburyo bwa gakondo, kandi bararwara rimwe na rimwe. Ibijyanye n'ibi birombe birasenyuka, rimwe na rimwe barapfa. Ikindi kandi abakuru bagera ku 200 birombe bikorwa n'ishyaka ry'abakomunisiti bo mu Bushinwa kugira ngo bakore iyo mirimo. Ese ibyo bigana he? Bigana Xinjiang, ahabera jenoside iyobowe na Xi Jinping. Ibi bigomba guhagarara kandi bigomba guhagarara ubu. Twizeye ko aya masezerano azakuraho impamvu yo gukenera itegeko, ariko niba bidashoboka tugomba kwemeza iryo tegeko ryo guhagarika uruhare rwacu mu gihe ugura imodoka ikoresha amashanyarazi zizwi nka EVs cyangwa electric vehicles yakozwe hakoreshejwe akazi k'abana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.